Papa sian le Papa Jesus Christ pi da de khomon na pi ko thong ta e asom sa gibi na bai kom na le sin kom pi mang di ngam kal so te zo sia Bangalore hat tua sile tangin kay man oron si bai kang por he tuni tan sia ngam mo ko papas sia ni ila oi kupina patoy na lang te zo sia tayo tatayen pamway tuni pastor tela adinga anawang lam kaki sa unjong lam kai tele pasian desa na din kaging ta unmantam tapia ka umanin bai homte tung na pasian tumutong tipatu kaging kiyahi amau tanding sa angket bem mabusong ay kamay tiya ina letua tabanga naupang sa tiyan siya encourage na tuki mama ito ngay ko siya na mama hindi lamkai te tuakan dia Bangalore atwa report dia hunding unti kuat ahilo man tua lam ke sigira lai siang ko lut pe dinga athai kham khabin pasian tan pina to lai siang ko ge dinga usia wonjo mai di hi uri ne dula Ani lo le kama tu ki puang dan ben ben pian le ke jong tu war ming nga le ke lo moi local de puang dan che dai pe yu ai di da lai siang thong at sim ni bang de ke ma e thei sa sa na de Genesis bumbu changya changwa na sim ni yang chi bu bunggu sangya sangkwa na pasian tu siang ko mai ke bawi inan le nowa in ma pa big mo in happy na angahi tamte ku nowa al suwante hi nowa ku ama kangai midile hoi buki mahia pasian to azo khomhi mangpa de lai siang to simte bon ku adegin atai lumwazo sa tahe panpi namin bawi inale zamay natin jing dalam may lo pagya dole kabelo mampa nasuapa na to siyang kau kasing kiat ti pa na bang nang panglawin mo kay ganis ang ay din jo siya kau siyang kun polin len again tutin na kau siyang kun mule kang ngay tuan jo siyang kanin nakikua pina panpina din kabang Yesus Kristus na po kumin. Kumni bang igenta ba dituan tuam gen sa ingay kadimwa ay masim na jong ay dan tampiyon dinga kinalazo lasyang hupin. Igen tanin kutha ng hizing at ibalin. Utunin kami kay kama pasianung piadan to ikisa koldan to kumpon di indian usia nangai saw gen khalezo naza saw kumbeli we naza saw ido to dengan siama lati dia tengkat teng ni omle tua te ko ilang tua dingin pudi sisale usia tu dia pasian to zokom tu gen kom ding nilai number 1 ay kay di nile bang pasian to kazo may ji putu ni ay buat ite masat pe pasian to zo ko no ki umlo dile zo ahing pasian to mo asi pasian ji pe ni kitel sit se do mai di da tai asia pe ni le pasian hing to ton ko blo pot idol worship sila pasian sama ingai khozo pasian sana ibo zo pot kumilin biet pasian biet piana tapi bang itu ne tua pe ni long si ma koi ko ma tu ne tu te kum kom som most nawa hin ko para bang la te me nang lakia dinga ji pe kum kom de ni si kan ge nu
chia a tu ni ilai siam thau sin nau hinan le chia ki pan but hinan le chi na ki pana hinan le chia ki pas chia hi le gilo na pung deu deu mi gilo na pung deu deu ne pasian leitung ni hing anasiam dia in mang pa kisia a alung gimpi ta hi tua chi pasian lunggim na le leitung asu bang so na decision ala zo a hinan le nampen katai thino momong si ba ta hinan le ho mole leitung zo sia kasumang di na hing zo sia kasumang di hinan le nawa in mang pa mit mu in happy na anga hi lai sian to kim jem version bela english ayat siangin grace etia lai sian to adang te a ken khadai chen favor hinan le jong hoi ta kai sim le grace happy na bu te ki zat masat na pe ku tami lai sian to hi chi bang mu te da happy na bang hi grace iti ko amelin itein ko koi moma ba hile unmerited favor of God china atang talo te tan ding happy na keni ku kai chia ka thei khale thupi ka san huai sia ka sak te pen atang ta te tan ding happy na tang chau lo ni thu bang sia huai da no Noah in atang talo happy na atang adang ten bangita atang talo happy na namo tang jolo min ke koi chu ko le amang tam te tu ne ai koi tha di o den hi na le Noah in ma pa bi mu in happy na anga hi tam te ko Noah hal swan te hi Noah ama khang la e ni la oi buki mania pasian to azo ko mi English mai sim chiagi Noah mampa Lot ekichi a Lot Adonai ehi a Adonai meaning bangya ichile master or owner china master achi chiang katuma kune keitunga kune keima ama maya ama noya bang masih bol thina ni keimu ne tupa hi hinale tua tobang mi pa noya noa pas mit mua noa pe atang ta ahir pina atang ta anahira tuni eite Hosea ahir pina atang ta lo generation na atang ta lo khang noa in atang ta hi ti tuni lu te ma Hosea nawa pe tua happy na muaya happy na minda pasian ai sian midi zong an ya mibu kim zong a che ya mo na be zong ki che tua la ya nawa mo na om be adam suan be mo le mo na om be ri manen ina le zong imam pa pe happy na minda sian nawa pe bukim le ne Social na peri aci atua peri ama hanglai ama generation ama hanglai mi te ate mi sia to dong aci sia ama hanglai agenda nen ge ni hile ama unna ama hinna ama toki bang ning te la hu la in aci na hi ti tu ni te ge di mun ade hoi ba hi Hosea tu ni pasian to zoko michi lai a eiten ha sa isa ben bom khao le pen tu ni tana sop sagi sim vai hom na le sim hom pi mang te ipasia kha tau hei nai lo kadi ju vai mama ni ahi na thei kel kol te at thallo ki bol ngam Migelo in suma migelo tagelo te ko koi te ye
anu le baza lo ki Christian tingala Christian da na lo le akian pa Chris da lo ki pe ki uje pasian to ton ko apoi mo na le pasian to ton ko ni tengai un ko a hi the ne i ton ko pi pa the na sa ki chian ma ma uje ai tu lai kan ta te tu lai Christian ko a pasian hello ke Christian ni ka kan akitam jing da ujai pasian kizo hom bang ma ikizo hom pi ahing pasian anani kalo ding dong da pai pa kingai ko anu mole tu ni kilet sana pasian kizo na lai nei khadi sum pasian kizo na lai nei khadi khupi na pasian kizo na lai khadi thamsiat na pasian kizo na lai nei khadi kingai siat na pasian kizo na lai nei khadi tua te pasian te kizo le ahing pe kizo lo aundan pe le tua te teng khela sin bol te tua teng te hum pe thei pa ko kizo ding ang sil pia ding le ang na wal zo na te ama sa ma ibia kha chia ge abhing to kizo ko pe lo hi ti pe tu dia ki thei kha ding adai wai so na Ujai tuni hakwa ming pe kom te zo sia kingai tua kia bawe pasian tu zo khom kupi ai nei lai a nixima zo khom lo mi tam pi la lunga tang bal te kingai tua ni ikwa te kingai tua ni upate kingai tua ni pastor ko te kingai tua ka ada hoi ma ni le tu lai pe Kige na zui lo sang kita mo lai tadi. Tua pe di dang la ya William Hugen de tu ni lu siba akilang mama na za kha di mut kan kaging tamama ama 19th century lai beling andagi na 20th century kum zabi somi chianga asa wai ba ma na chi de bangai ai chi le sa kwa hagao tel lo ang tung di ulai tu na ang tung William Booth koi hai Salvation Army mu ka founder of Salvation Army ama pe din kum zabi som di tam chagin sa kwa hagao atel si tel lo di Christianity without Christ Jesus Christ no zuite kichi dege hinale Jesus Christ panglo di naidam na isi na dello forgiveness without repentance angai dam ta de isi na ki hing tuam lo salvation hundam na yang thak lo hei siam bai no hundam na yang thak lo politics pasian hello heaven without hell meten teng ban dam lut ya ki mogen igen lut igen lo le lut thei lo di mấy đi lut di chi lam mun follow di tu to bang khangai ata de o chi bang tu di ngai tu na tam pi om te ya Ujiain tu ni tai hoi tak khara pasian dei banga mos nawa banga pasian to ikiton form thi diga nawa hi ko apara aite bange isil kya te di chi tomlo khat point khat le ni ge form le number 1 obedience to mang na koi mo Christian hin ko thumang na koi mo Lutheran pastor theologian jongahi ba koi they reach Bonhoeffer ki pape in 1 act of obedience is better than 100 sermons thumang na set khat mei
sarmun zakat sangin away jo utidanin nawain to ginna zala tumangna pe nin pasian to jo kon sa ya lai siang to wet chiangin bangchi na gene Genesis bunggu samsom ni leni lame chiangin tua bangin nawain apol a pasian aku ngatu apia zo sia bangin apol hi akimut pe tune nang leke Christianity a Bible lies yang kawa imam pa Jesu Christ pia te bangsa de Jesus ke atu pia pupi pe bang te dia athai khai mo kong som sagi ko form nu mai te elwa te kham lai te athai yu mo tu pia nian pe ma pa Jesu again te yu nga ithei nga thei dòng thei lâu bằng thế rồi thu sinh pe lâu bằng thế thu rồi inu ipa te thu gen ngai pe lâu te thu rồi cái thei lâu tin mà cái ngày sự cũng mà cũng hi abe kia tay ta chỉ cái tên nào cầm tin đà Hui lang dan, mi ham dan, ite mama ti. Tune mi et ahunon sia eile kiet tinga. Hoi tak sana tune, hoi zon poi na ke kumang lo. Chris, mapa Jesu Chris tok kitol na di hoi zon poi na. Katumang lo na o mei ti tune ngai tua kom dei hoi ma. Ấy thế ngay qua là có lâm anh ấy có lâu vậy. Ôi trời nó hoa tam thủ sim lấy rồi cá là lâu đi. Cú lâm đi ngay qua khá. À tam thủ focus lâu đi. À hình qua bố để focus đi. Jesus Christ tam mi thế à thế cũng ngon rồi. Jesus Christ bằng à in số cũng tam. Akang in ponon lo nule pa tu da pe kom te tale na nei te jong tu ni ki ma 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 ni ka tu ni ken ka ken je la gam tua ma mi wai thei ma a tale na te il luang mobile ki se kum khang a hi mobile se kuma na ta te net kol le na ta te ata te bangang se ule tu ne ta te kuma sunday ki khop chiang a lai siang to ka sim kian le ka ta ten jong ang bol to sa ding bua hinan le jong hun lo sia a pasien ni na dola Zingkala atal thama na tum sa a sebol kai kuan chiang atal thama na tum sa a ahong kele kia chiang mang pandam na to ang pui tunga ki pa wai mo boy na chi a alu kuan chiang mang palum na diu hoi man thang ve boy ki pa wai na chi a uchiang na thu sam te na dai len thi chiang ki pa wai boy ai lo da tu idon thi chiang ki pa wai boy ei te si na man thai na le te ka long pui ga kai pa pasian hoye mo boy chi te kam ting lo na ta pi ka sa kita te ang chi le uja kanu bangan ye te Christian ai le kanu dan ka pam nan Christian dan hukume me azul ile gintu tak ta te dunia ei te na min nei me ya Christian ti ginolo mole tuli amin meme Christian tapi mang thang tabele ga lo ma koye ati ni do tu tua ga be na ki he dem zo ki tu ta pi le tua ga ngai siam thei a hi le pasia min thare pasia nung thuil na pi ta so kan Khobela til suate mo baksia tangai tua lo di khobela til suate gin na lama kal khat suat be nai sa tu so di
ukut kumang na uzia kumang kici dong kumang pe tak koi dia kici dong tune kici mama pasian kumang kici adonai pasian itu ma bai hong pa imaster le ayung nei pa pasian kumang ding uri akai kici son wa uzia pasian rupia te bangai ti ngai tua kazel uzia in lai siang tota atang pi kumang na example din atama thuman lote atan kampi do oma solte tam ko jolite a joba thuman lo jen ba CATD ke thuman lo tam pi gen di kong ko te gen six diga che number 1 noa tam tu noa hin ko parai te di moile thuman na hin ko sam degen to ni Pumang na pasian tu imang le adang te mang sahi mo te lo muam lo din bo lo din chi din game lo din chi te mang the ding pasian din tu dia pri pom te imong pita hala abana nawa in pasian na kipasa nawa in pasian kipasa bang chi na kipasa e chile yone Tun ka lama igen ma bangin polit again bangin rombong som langi chang ni again bangin tamlay tu hindan takitway mong siun le hinale pasian day lang hoy le pomtale hoy bukim bang hiyay chinati siyan na dingun lalong simu at hauming yung lamdang sa tao at sipan tulay Kami kondisyon, kami konteks sa nawain pa siya akipasa na pepe na gilid. Tua bang hulay pa, mizaw siya tua siya na infobet at tuklain, mizaw siya umdan nawain midin tatlong ananelo. Nawain lomtakuang asuhi jenjelo. Kumzal som ni nawain kuang sui ku ni tengah mesina za hilai jang lo tulai le chu ano ba no khadikia singa na jong mesinum zo piket na jong mesinum adom ding JCB nawalim lem jin de le tu ne chu aman kumzal som ni bol pen e ha kuma jong ki lo khamai hina le jong tua kham lai tua to bang lo hi ha family insung ane ama amote no amum khadina bole ama pen mi gim the hi dangta the hi huzia hina le jang huzia ti kom kala ama lei tung hin kwa no agia te eng lo pasian chi pen angin lo kilam dang na to te pada nei Abotin te na to ko in pasian ke pas mama abi te ke pasian lo to ne nei te Christian te igim jiang long des ni te ga ki wa to ni me chi khati le pasian jong te siam na ba hat ve che pasian decision la ni ei te kila fak mo pasian kela en pasian decision dikila eile ki he nem su ki bol su je tu lai da na bele pasian ku tu lai da na hin anang jen follow da pasian tu lai da ki tua bible a lo bible to tu lai da ki tua ni tu lai dan to Bible ki tua sa som ding lo Bible to tu lai dan Bible da na tu lai hun pe ku sa som so ding ni tu ni ai ke tha di mun ne wai o jai pasian ama ku te sut bom khat dong bang lo ding chi la lai sia to hoi ka tarai ku an ni Ojai tu ni kwa kien tha chen le mo tha in
igin naon bang tara pasian tay kizo kom na igin naon bang tara inisinin kwa a kung pui zo yai tipen kuna kinai kwa sa ya din yeso ki en chiat ke zong ka ki en diga no te zong bon Christian min kwa ki po kom te ki en ha chiat le hoi tingin ta kwa hi tua chlowi pasian tay kon kom na tiu pasian lồng kim na cái lồng đi ấy lồng sma tôn phong đẹp đi pasian thấy pha ama thấy pha tôn phong là hin qua cái lồng đi này thì tu này tất cả ngày tua phong dễ lên in simin qua ngày tua dễ dễ lên đi cái chỉ cái tu này cái một kia abana nawahi apumlumin pasian kung akingahi sibuhi. Ay apumlumin pasian akingahi situnin kita. Tunin ang nagkikina na hoy kanin siyan bay mali. Tun talama ton tama apumluma pasian akingahi kwa hile galati kung ni chakson ni amuthi na Kristo kilberin ka tahi inale kahi keima inol lo Chris keima in so Chris keima ahin so keima inol lo nain kwa nain pi nama Mamba Yesus Kristus nang nang kimangil tos kwa ingin leto ko sa labong juin tunia pasian to zoko pasian mo izui na nang ma ahing pe ko bangya kita ahing pe ko bangya krising ama aylo le na kunay na le ima lung singai tua na kami nala ima citi kingai tua ada kuai mama pasia na kinga na apum luma pasia na kini pensi pe dunia nawahin ko para bu si zong tuni apum na dinga ike muria Yesus Kristus ma pa Yesus Kristus zong kaya jingun cái dòng đồ mà ông dình huy mà giảm câu mà về kuya ông dình lệ ama tăng naga thì đồ mà bagi nấu thế dòng cái mà cái bà nó ông sự lệ naga thì sĩ ông dình có giờ cái tuần là hin của bên cũng ikiton pipa thay chia đi ikiton pipa đi bà hi lâu nghe nghe ikiton pilo tu nang kang suan pom teng teng na best friend cái hao kang suan sim đi kia hao to kang kitona tu chong ka pe chia kang simu ki bat na kan mai de gom sui sui leo ikiton pi mo ko belin kwa tua to bana pasia to ikiton kom ding le pasian deibang pasian dubang pasian ngai sang ngai dina pasian du te du ngai dina pasian katon kom kici a khobel du amna ilum sima koya khobegen sia du na jole saduna gilit sana kuati to yung le pasian to ton kom pasian to katon kom le chen na juang nang kenang menang ki untuk menjaga mangpa kita tu, kau mak bandam dulu. Mangpa na minin kau jong mika sudah beli, kau lekau dekadil dok beli ciri ciama, ken nom teh kamal mal singa ciri lah. Usia itu ni kita ikut harga apa. Apa na sinalai dia. Abana kang gilulele apoy dingin submission itulod na pumloma pasel ko kinali apumloma itulod na hindi ko apoy moma
ikitulun lo le atung ating tinong telo kuman na sang fe akipadin tulong kipati lo din ole ama akingap na momong lo kinelo kitulun na hinkwa kinele kwa teng tenam sa tu ni ai pasien ko ang kitulun lai siam ko tampio am ready kay nan sa diga man sa kanimang look kagel laba tulay Christmas ko ani to Mary Gabriel to ho na ngai tuan I am not certain kay siya so pa kay katunga bang naday bang pa kay si Gabriel na tayo mampa na day bang ba hindi naman sa tulog na kupima kipiara kupima tua bangin kwa isa lo le mampa to lung simput inay lo le mampa to ay to mampa to ni pe kay lu ngay kwa dalam kay bang ni ta kong tung siang mung kitulud kia bang mampa monde apa din kaulud bol bang Saturday ni ta ki khoba pa din mung kitulud kia bang sile tulai style bang hiya tulai Christian style atamzo te chi tamuan hile pasian pe yung nalam lamat kizo pe lawin pasian pe ya biyain sumbera ki mano ilay kilomo biyain sungai mo zole ibol zole ihoy zole apolama hoy so tabele ko ahilo ahi nganga pasian hin nahim sarangin mo naudang dalin biyain sungai agal kine ilan kwa ilen isiyam tanan lang neta dagaw kat yang towa ahoy pe bai kine ipot siya ga ipol din to pasian ne kicho lung thak dia asia pe bol si kichi mun se pasian yung cinta ko kilo o siya kitulon na ko mo Christian ko ading nawa kitulon akitulon dan bang sinaw pasian genten tenggol pasian again nailo na non bol di na ready ko ahi chike nawa tam ko pa din mo pe na ready agang dew ini ge dinga angana tana bangahia ichile to mga pe na tingna din nisim in suagal do izo mai khat be me jawa Christian van gamu na din omlo nawa in kumsom dal som ni kuang asuya tua zawin tu sang lega hujai nawa in kumsom sagi ana suil akuang zo khalo mai akuang zo khalo in tai san le nawa ku ge hoy ke chipi akuang ang sui zo dik dek tiang dua akuang sui lai dua zudia kidek nabang maong lo ko bela ole gua malam pilau tadi. Hina lezon agin na zani nitengin aman tua mga makam gente hamsat ka pasyan tu mga atwalay tami mo na kabera pengay na kay tua paralila kichi kisu tua kalay siya lain ni kisoti nawahin kuwa pasya day bang to hilama sa tanday bang pasya day lohin kuwa pay nawa say apoy lo pasian kapito na pasian day bang mga kuwang soya pay hiji pay ama ni sindal zauto de na hiji Farzon kung sangli na pasiana pian po may naitung kung piazota hi toilet kami hadi naitung kung pizona o ikin na hi
izo thei na ding to le igin na o su de ko mo nawan zo akin na sali pasian ti teng te abol zo chiangin amal in su ki te tundam na uang sunga awang ko to ni tundam na ta ibo thei na ding ni simin ko swal ga ito zo ko mo ma job sakop bung kacang som leli na in hiti lagi na miti na mau unain kai mangle hit mga awang tiangin sola awang hito ojai ni tengin kuwa ma ut nai ang hit mangzolo de ang kai mangzolo tiangin ni tengin kuwa pasian ikon plina Tuni pe nil te boy na ba mai le ma ut na inang kai mang ang hi mang zo ki to pe no ya ki panen ke igin na te pa de lo ja ni pa de ni hi mang the kai mang the Christian hi na lai ka te pe tuni da pai ma pa ni u te tuni tingai ko na ya pa oi usiain hukum itu piwa pada izin dimu. Kumang na pasien kipa na pasien nopole, nawa mga pasien sukipade, oleh pasien na kinazokdi, oleh pasien na kituludi, nitengin kuwa na swalga daw na so somgigi. Ay mauna pen pasien upiate to compromise po lodi. Bible cinage gu ema izolo mana Bible aoi na din lama kai soi te lo kai no te lo chi pe tu ni ko ja tu ni atop na dinga gen ko ni le ma kun som chang som ni le khat na kham do mi house pa imam pa Jesus Christ ko ma pa ban ang luthi na dia bang kapol ako mo dan ti nawadan de ku tuan tatsi nanula na pari din aba na again tamten teng kaniu lai pa din kapol sa bili apa Jesus Christ ayen ka ahebi nakiba unalani Nakibat karom na lai na nay na lang ten joy lan bizong tepelan cross point lan kan hunduy. Bakit siya ilaw ko bakit siya ilaw? Miyaw sa kangdong miyaw sa pande suwa zuyay. Hoy lama pe. Amay nanay nalam ting zua akitile amay zua aduhin akile mangta o jay tune nang lakay ikibat khat matan tampi ikibat ang kadi o jay tuwate sa mo Jesus Christ itel din tuwate mo itel din imampa Jesus Christ ako itiso itel so din kikay tuwata mampa nakibat o minong kikay nang lakay Duri kei pasal dom kibat katong ngalagi. Usia kibat umpet pangai ci tuning kiat. Ya ini. Ama sangat so ne lo hin kwa dum sikto. Imam pa Yesu Christ nuazui na labat tunin. Mihausa angdong pa pangakilet. Mangsal lawin Piedo in at si pengamle. Bol sila si bol lo ngama. Tai sana imam pa Jesus Christ mo aduy dingle. Imam pa Jesus Christ to kiton pon pitingin. Bana raw siyang to si bol to na dunya pe kon dezo siya. Kupa kita he. Amen. Kita ngaida kita atus ibon pwede tayo.